harga diri wong lanang nembe bali kien sirah jaluk pegatan. Bapak Hajat, Bapak Warsan sekeluarga, semoga berbahagia. Buat para bos-bos semuanya, selamat bergabung bersama Feli Nada. Rika. Buat pengantin di jalan pengantin. Larang nening hati kayak wis beli kuat rabi balik maksa jaluk pegat. Tuh ningan Bapak Warsa di Surabaya maning. Alhamdulillah aja gede-gede Pak. Langkah sebabe apa sih lantarannya maksa laki kun metu laki beli gue perasaan nyakiti terang-terangan dewa sabar kau nunggu jaluk pegatan. Mimi hajatnya dalan-dalan mi kanggo ongkos oh iya ningan ayo dalan alhamdulillah nanjak mi mong ambil mancing video syuting ya Allah sampai ini mi Mimi Dita matur kusawa. Suci kian tegang ingkari sumpah setia kian sirah tegang lelara. Mimi Dita motor kesuruh Mimi Dita. Sebab Mimi Dita apa sih lantaran ini maksa laki kau metu laki beli gue perasaan nyakiti terang-terangan jiwa sabar kau nunggu jaluk pegatan. Satu putaran lagi. Buat Mimi Dita. Suci kian tegang ingkari sumpah setia kian sirah tegang lelara. Harga diri wong
yen sirah jaluk pegatan larang nening hati hayang wis likuan rabi balik maksa jaluk pegang. Bimedita, terima kasih banyak buat pewarisam sekeluarga. Langkah sebabe apa sih lantaran nih maksa laki kon metu tanake beli duwe perasaan nyakiti terang-terangan tiwa sabar kon nunggu jaluk pegatan